Nisa cia Vilingi wa Mauvoo. Musesia ni na ukethia wa tindata nienda kuthocha thini wa Vilingi wa Mauvoo balese lilika mwendoni wa samonza nebikie na kumanyithia Mauvoo la twakumba ni samesani tu ya Vilingi wa Mauvoo ni twa Faith MAKENZI wa Mutunga twatene thini wa Facebook ni Mutongoi TV enendi mukuyuni kaiti ni mwakathi ya itambia ya Musumbi William Ruto ya kumolota Teresia Mbaika ta mwandiki mubeani wa serikali cia mutiuko makiweta Teri ta ngumba uyo umbeni enendi ayani ni manamukulite Musumbi Ruto amolote Teri ndini wa serikali yake. Teri Mbaika aneta siaki wila cha uyumbe cha kaiti usakwa nini monene unadhelile Caleb Chalo ni watumba ni siaingewa. Muthenya umwe itina wa masito ma andiki mama minister kutangaswa enende makaiti na maelesio tanu wo itina wa umwe ulono kiti yake vila chake liombunge kecha kaiti na tikiti wa chama cha UDA Teresia Mbaika kwolo tata mwandiki muveani wa serikali cia mutiuko ofisini wa munini wa Musumbi hama kitungia muvea Musumbi Dr. William Samoei Ruto kwa itambia ye yake makimweta Teri tandongo inzomu na yinotwika wa kuyana kuthuko manthe ya Kenya angimena we kwatyo munene kana Teri no kutethesia nthini wa kukilia miradi mingi ila ya kwa mieva ama kueni twinotanu muthanani wa umunthe mundu agwithe wa alatina support ya mayundie kukwito kambani umwe witu no sakuiwe kwitha enthini wa principal secretary national ofisini wa deputy president department and devolution ko ithe twinotanu munene nondo kono akwito timana na ithe nitewa twi aibeku nondo nitwesekana kindu kimwe ukamba tuina andu metha maikwata serikali kwoko andu makengiwe mathela na project situ cia kwama nela mamo uligile waligwa kwa department yesu ya devolution sindu ila cionthe cia kwamio kambani ite cia jump start wa benya ni na moyo mwingi pyo nundu wako kwata Teri Mbaika nundu tunamukwete mbau pyo na twamongo sengina eza kukwata kibila ki o tuthina nite nake pala tu kwenda Teri Mbaika twenda tukwate aka ithi nundu twe mabiashara utukwate utukilie na ni mubia munene muno pyo ngai wonekane ye Teri akwara kibila kilo ningiwe ni Musumbi ko uni tu sukulithia anu mama kuyone kwani kwa kuthu kwatie kibila kesio na kina otongo imusio na munene serikalini ningiga ndo nonena ni kwa janga ya Teri avukomende atumene ndinesa nikande binda yokete ethwe na mande mapitu kumato matengo kibila chake kwa kila ndo na kutabia Teri emuinani muya atusubie na ituti musubia nundu ithio nthetika la kwanzia ya kuetania Mauvoo na kuendania usio Mbaika ni mundu utikalite nake na tikamana miendele yake na tikamana biti wake ni mundu ina degree mbingi na nusomete muno kwiya umenge na ende ukumba wake ni wa mundu ume konya ndikunia Mbaika na kunia mundu ume ni amwe maenende kumava mukuyuni ila yikilioni mbunge cha kaiti makitungia Musumbi wa Kenya President William Samoei Ruto muvea kwa kumolota Teresia Mbaika malokwe kosa mwana wa principal secretary nthini wa muvea wa serikali cia mitiuko kana devolution mena wikwatyo munene kana Teri no kuthonikia amwe mathina ala mekumbirite kisio kicha makueni na Kenya yonthe. Vilingi wa Mauvoo, Mutongoi TV kumava mukuyuni kaunti ya Makueni nyeneta wa Caleb Chalo wa Mutunga. Mwanya ya kuthiungulula walanio wa kisomo wa CBC oyuni twaisiseso mwanya ya kosa maoni kwa mwenethi yulua walanio wa kisomo skuluni wa imwana wa Makueni Boys musini wa wote maoni na ala maende na kosanya Kenya yonthe ni mo meutethesia nzama isukwika utwi wa kana mutaala nukuendea kana nubiaiwa itheka gavana wa county ya Makueni speaker ndongo ya kisomo itongwewe ni county director wa kisomo enendi alimu na sei pamwe na manyiwa ma CBC ni amwe alama endeyete na kunengane kana kunewa mwanya wa kunengane mawoni mo. The government should reduce cost of materials and encourage improvisation, introduce the multiple choice questions and encourage competitions. The government should reduce cost of materials because the pupils from poor backgrounds can't purchase some of the materials. As a mama mboga, and I want to say this, that the CBC was not bad as it was planned.
it was planned well, but the preparations were not done. I say this because as a retired teacher, the 844 system prepared our children in the wrong direction. The ladies, the girls, were not able even to make tea. And that's why you see in the supermarkets, you will find ready food, because most of our girls cannot cook. And even the boys, when they go to work, they are not able to cook for themselves. So at some point, the CBC is helping them, but the preparations which were supposed to be done by the government were not done. And that's why it's becoming a problem to the teachers and to the parents and to everybody who is near or who has a child. I propose that the ordinary system of education was not bad. What, according to my view, is needed is the implementation at the level of secondary school. I give an example. The old system, at the primary level, there was some classes which were used to do handwork, which is equivalent to CBC. On our kids just getting knowledge, passing A's and stuff like that, but you get a very bright person who gets an A, goes to law school, goes to medical school, but when they come out, they have the knowledge to be corrupt. They can be corrupt because they have the knowledge, they know, what they need to know, but because they don't have that, they are not formed. There isn't formation. And I think if we don't address that, and it's not always an easy thing to address, so that in our educational system, we focus on, how you cultivate these young people so that there is character, there is ethical foundation, spiritual foundation. That is very, very basic in my view. Aimi ukamba ni makulwa watonyeka mati maudhudio ma ataalamu maundoni manzeve na wimi ibindani imbua yambiye ukusewa ukamba nukana mabande mbeu ilaitonya usia na mbua nini ayumbe maukamba makalimulu wa kitwicha kati Robert Basil wa yata na mwingi mutuse wa kibwezi ya udhuloni wa sua ni maweta ute na nima ya leu akamba nima ile kuambisia nima ya nyaki na oingi kuambisia kukedha kigu kuisila matangi na masilanga nukana kukitana na monyao na nza ya kila mwaka andoni na indoni. Nthi ya Kenya nundwa kwa mbua andu mengi mena thina muno twamenya karibu miaka ile kutaua na kiribikiwe thantha ningi muno na yunga inu ikie ciama ciake twakwata mbua kono thuthi andu maitu ona barani twisi kwina thina wa mbeu ile ngitembea ino ni miunda mbingi misobyo kuri matungie mu mundu akusobya miunda na ngibanthuthia nundu andu ma weather ma ciambua ndithia iye vinda yasa makikisini mapanda chuma kiki tathelete kala mundu weke mbeu nthi nundu twamino banda ukethena tukwate liu batuko azitwe kalani tumanite kana liu akonengwe ndwisa kwayane andu maitu liu wisa kutethia andu maitu no liu la wa kwibande ya na mundu ekwata liu wake withe ndu to liu nikulia andu maitu tubande sindu ila sienda mbua nini tubande ndengo tubande mubya tumambe sindu ila sienda mbua nini kula kwina andu maitu matono banda meki panda imeki nundu nayo netwikie ni mbesa moyo mwa meki uma silingi manele ya 50 ukabanda meki eka 5 eka 10 wakwata imeki siiri ndo siaku ni uta uketha na mbesa cia utholiu kwa utu ikangane kubanda mbemba kubanda kindu kitebika kula tuendete tubande kindu kila twisikana kewe wani mbua 200 300 500 nikyo kokotethia andu maitu tumakulikana okwinza nitukulise serikali niende nonengane leu na leu no kwendea na kuongeleka
atukule serikali cia county na tuicio atukule serikali ya Musumbi Ruto twende na onena nayo nikana o nundu andi andu maonengwa liu vile andu manengwa mbeu ningukuli ya serikali ilanene Ministry of Agriculture yumile kwa mitukitu nenge mbeu nundu aimia ingi na bini ni mbeu nuno mwisi wa ila twithiwa yasa no kwati wandu maitu ni munini kwa andu ingi maina mbeu ya ubanda kiwu ni mwisi tunaye na unyau wa kiwu yumbua nuko ya newiye ne binda yitu ta andu mayata withie nitwa preserve kiwu kana kiwu twatea kwizila matangi ala twina momesie na mazilanga maitu yuni kwa teme olika kiwu na nundu nitunazomie somo mbango langu ithwa nina gwongo atene na county wikwithwa masilango ithe nimenzwa na nenge yumutao witu wa yata nundu siema ni meize kiwu yuno kwithwa wina kiwu na odu ciaetie twetele withie damu ya mbewa miaka yukite kwaua twina kitu tona kusto na no niende na unena na mashirika ala makonetie ngewa ya mimea ila kwa kizungeto drought resistant crops nikenda withie twabanda mimeno andu nimethwa nitwetha twina mwikio wa kwithwa twiketha leu ila mbuga ya thinini enendi makakoi ila ikimutwa kibaloni kinini cha chanza so ni meka ila maobisama usesei kuthinikia thina wa bungulu wa Mauvoo ula wende na ukuse wa kisioni kiu kwanana na amwe ma enendi nikanasi ko cia ungi wa indo na sindu cia nyumba na ila cia ndukani wende na kwikinya muno na balayu enendi ya meulasimika kwinoka tene na kwibingia nyumba maikia mekola ila ikisioni kiu ona uwo enendi a metula moti maobisa ma polisi nundu wa kwitha malelete muno uthukumini wo na makae makwikia mbene mbuleri ila siende na kumadhinia kwa masitwa nitawa Charles Mutinda kuma utuini wa Makakoi ila ni sublocation yake mutwa Chanza sublocation na utuini witu wa Makakoi ni bethitwe bena thina wa ubungulu wa Mauvoo nundo kuma chuma kingi bethitwe beona mathina okauta bu utuini kwa uni kuona nyakatika kisio kitu bena ubungulu wa Mauvoo kwa uni tukulia sub chief na ndo ma community policing matianie na kisanga junundu igisa kwete atari nthuku utuini kwa utu ekulia serikali athani batoneka maketha na patrol cia wio utuini wa Makakoi na Makaveti kubitila kimutwa maketha mathika patrol na athani simo mako ni wa makarespond na mituki nikendo gethe awalifu ni makwatwa nikenda tuone Mauvoo wa kisio na kwanza Yesu ni twitha twatetheani cia na itwaka kisio kwendea nambe nino senyo ndo wa kisio kito cha Makakoi kwizila chao Mauvoo nuthelete nundu ju anu ma biashara taito ugetha anu bingu anduka ugenuka na Mauvoo nuki andu lelo kwizila ki nundu ju kala wata wetelwa lelo kapenwa watethekanaki na kwa kusiana ni kwetelete twina Mauvoo kisioni isipokuwa ospindi Msese rombo kusodi umo wa ndatikanini dhini wa Vilingi wa Mauvoo ndukathiba saito siokethete. Itamba hii ni sisi soba zeti usio na asi itoku na komati masomo ene lakini nako nene ndakwe kando makonesa ngithiku wizu cia andu azu no tumia ama mota nundu ni mendete ni musinona andu maitilanga moka na banga we wambuka ni hoibeti indila nabikie ko maisha mambime yani sio bandu na fix ni athithia ni mbokani na kila we auo nda wika ni wenda profit kwa wika ukakatulate your managing affordable kwa customer nduka mu exploit ya sembe nakwambia nyo yino ne bingo sebe yawe wenda ka chao na chao Yo wenda uketha wina iko ya mzambe iko ya ngazi ya makaa nyendu ya makaa na mwatu kunenga kilo 15 sio kiwanzo ki kaka ni vitu mwatu su kunenga kilo 15 no usobe tuna kilo 15 isina miana ni tatu uyane uyava mutongo TV ngwatana ya mukamba nita wa Steven Mwema ndio tunanasema ndo mavi ya sala trade yani
musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa Mauvoo yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it, to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Nina udhochangi musesia tuendanie imwe ekali ma ndunguni ilaye makima ukamba wa moya ni mamienda silikali kukalata kuthinikia ekoani ila yutwika ya dhakiwe kotini ya kwenda kutungiwa ngalama ila makwatitina wa nyumba sio kumbwangwa ndini wangusanisio sia kideka kila kingumo ya silanga wa masinga katikati wo na kambuni wa Tarda. Benson Musau ingewa Matuko miongoeli na ana mwai wa kana mwaka wangilili na miongoeli na imwe uikola ilekoni sia enendi makisio cha ndunguni itina wakwitha matho kiwe ni maofisa mavolisi na kumati ya wasio monene vala nyumba sio sia ombwangiwe na kutiwa matena mawikalo. Enendi ayani meweta dhayo tawavikie na kusenzia kwanzi ya nene wala amwa maendeye na kwa kaingi na vala mekui ya haki na kuvoya utethio kuma kui serikali ya kaunti ino. Melo ndo waendeye mtu alikile mbadi nani ngondo na biasala yatu kona hatu kona hata kuungwa ite ne twitha kibindu ona sindu zitu zikoya kokele ziendete kodi na te antukani indi unite anzana ni na mwingi wakati wa mbua ngida za ingino nguwe wongive ta ikavia puno usua na nina mwingi muno. Peter Wambua ni mwikali wa Kesioki na ni wavikie na kudhinga lama ya kwasi ya nyumba yake ya Mwesivamwe na nyumba yake ya utandithia sokoni uyu wa ndunguni otondo unukwelesia. Boiwe atuye serikali ina kindu chao ndene wito atuizi tubange yata mundu tuonyo mathoko tuomboya na yutuizi matubange yata kuni bailedu melia ni bailedu melia ta munene ito akoka kautabya iyo serikali tubange yata nondo ithu thisi na kuongela bauku nduko matubithukiye na wezaithia matubithukia moko twika maundu manene ota mwene baba na ithu tuyata bwika tubai no notice kana ne mekuka mokie meka na sivisi ya muthembo baingala matutwata bwika na tutungiwa bayo ndugo nde twatabwa ithu twikala otio kibindune yo kibindu tuteze tuende hata tutembe na kana itina tutukulia kwetha Kenya yetu tabye kwetha twe Uganda tumane twe Uganda. Oingi nimeweta soko uyu tawithitwe na kivindu kingi itina wa kambuni wa unyai cha mwaki wa stima kutila mwaki kisioni ki itina wa nyumba isu kuomboangwa ki stima tutaendesie biashara ni sa tukuge ya kwa nome utuna na inde bindani ya mwiwa kana tuikuwa nimo kiema betanga transformer yutethi ya wake binduni ona kukwindwa mikolo ukeza ya soko sibingwa tene biashara ikatiliko tene ko utikule serikali anda ibatonekana tutungiwe transformer yitu tondutioke na ti review njisi ona review njisi no itetha gwa tutungiwe stima witu nekana tiende na biashara yitu tukathoa ngatia ono tukuwisethia at least nitetethia yu ekali aya nimekwenda undu uyu uvikie na uthinikiwa na nzia ya mituki undu vatonyeka. Ben Musau.
Mutongoi TV. Mathoma UEFA timu wa Chelsea nukimie ula wa Dynamo